Najtanji televizor na svetu konačno je dostupan i u Srbiji, a tanak je samo 2,57 mm. Upravo tako, OLED definitivno, kao što smo rekli, predstavlja budućnost gledanja televizije, pre svega zbog savršene slike koje su ovi televizori mogućnosti da prikažu, najprirodnijih boja i tehnologija koja, zahvaljujući ovoj tehnologiji, sami televizori su značajno tanji i upravo ovaj model predstavlja najtanji televizor ikada proizvedenim, debljine samo 2,75 mm. Jedna od bitnih karakteristika OLED televizora, pa i modela W7, je neverovatna crna. Zbog nje i druge boje dolaze do izražaja praveći neverovatnu sliku. Pored sjajne slike, potrudili smo se ove godine da napredimo značajno i zvuk. Dizajnirali smo poseban soundbar u kojem se nalaze svi potrebni priključci za Sound TV i Dolby Atmos tehnologija s kojom smo se do sada susretali samo u bioskopima, nalazeći se i u ovom modelu televizora. Iz LG-a nam kažu da se uz kvalitet slike radi na samom softveru na televizorima, spremajući već novo unapređenje za sledeću godinu. Novi WebOS 4.0 dolazi u maju 2018. godine.